puniki aturang titang. Nah. Lengah. Kentong sih. Dan becekang niki sane lantangan sane dawuhan aturang anak lingsir. Kaden sing ulah dawung ulah lantangan lu wong. Tole nak apa isine? Wawu nak mau tampe dak. Sasange Sastra, titiang taging sesuratan. Nah, jane kene iklan jelas kencai. Sarwang pedhe ngatur ning hidup. Coba anak len sirnya sir. Nang dumun. Kengken. Iya ninik ngerah mangno singit tangan anduk titiang kemanahan. Benar. Jawantan matur yang anak lingsir kola kang titiang. Untuk apa yang ben kola kan kengken? Kimut coba nah ikan apa ngatur kedik. Tiang keto. Ingat yang semalu orang Sugro kan? Nggih. Upamane biasan sing hidom melinggih di bataran Nggih. Sugro kita betul. Sugro. Gingsir teko. Main sir sing kita. Gingsir teko. Moy sir. Inggih di tiang tangkil. Laden bogi guys. Ampun mengadu kong nggih kita betul. Ampun kong nggih. Nah, mutiangkan parakan sairing mujang peden. Nah, undang parakan sesairing mujang peden. Ne jago atur nedang wantah puniki. Sane jago aturan titiang wantah puniki. Nah, amun to duen. Bah. Si jelema lengah ne. Kan sami dua tang titiang pernikahan korewa. Jo nak mekejang amun to duen ganti ne surat atur ling ido. Wala patrona kurang titiang. Nah, nggih. Jelema. Nggih. Awas teban len. Nggih. Jangan dasar tali. Nah, Jangan ku gue jang. mak. Nggih. Mensubo benah po jalan jak tomplok aja kan bahagia nih malah tali man tipis aji muruk mulat pat halong nih Beli pekel jani kan dia ngong. Beli semangan tiang orang ide pes kan beli ngaku sing lah. Jani adi bak ngepes. ini baru namanya cewek mata duitan Ye. Nya naseng deman ken pes beli. takonang anaknya malu beli lo Man. beli gingsir dijauh beli man tipis liu apa ada beli ngalih gaya ngudiang beli gitu nabotnya aja ngamis pipis Beli gingsir. Beli ngale gaya ngudiang liung lapes. Ngale gaya apa adi. Liung mampes. kene unuke lo mongkek jege Man kengken unduknya beli kengken. beli anak ngalih gaya nangap upah lo Nangap upah ngudiang. upah ngaturang surat ini Ken nyen. ngaturang teken idang begawan beli man upah selai tali kalau bayar itu maro molas tali ne bindasa tali nu angah Ye. Dadi nungkak kan itu. bisa bahas orang-orang lo Ye. sing tadi nyen sing orang-orang kena le nang sir itu pernikahan dua agung gede Yen kena len, dona orang aja. Oh, len yang kelo? Benar, beli makan kan dia. kita kan sudah satu hati ya lo Hah? lo jangan ngatur orangnya Ngatur orang suratan nih. Oh. Ye, sekali gae ya. ben diolas lo nih Seng, kene sana tipis 16 tali nih lo banyuang nih punya nih mulas tali nih Oh. tiang nyuang. Ah, pedalam tiang beli seman. Ah, jengket aja ngambek kan kene nah nih surat lo ngaturun kene dedang begawan ah, unduk tipis ane molas tali bang bilo dosan yang matur ken dua agung gede seng tadi matur. sing tadi Yen kan ida nak kelingsir seng Seng masih. masih. Kan gangsa. sing cukup kita berdua Oh, yang itu nah. bisa lo matur kenaling sir Seng man kengken apa? jeneng ibu patuh blog ibu aja blog cange Ye. Kate nak yo ne dua. beli na anu sesat ini betna petik hang matur Man kengken patine. nawagang ratu dang begawan wenten pacang aturang titiang sematra sewalo patra guru sang amil sing subuh amil kan itu dang begawan titiang pamit cek yang alaf pamit yang ibu mang petik hang urusnya Mundur kan mata. Oh, nah. Nenek, lu nggak bawa, nah? Bisa.
Dosan ora kang sar nyenyen sari urip. Rasa kesiraden Bantirta Sanjiwani depi dewek noleh parilaksanane jeneng pada lulut asih ne mula ane abdi angiraga tuwa iyan subuh pianak pada presido kedek pekenyung dini swarga iraga tuwa ning udiang sing ado ngenah uleng semangan kayang iluh mongkek sing ado tangkil yang dijo kaden yo nenek. Nona Sugro, Ratu yang begawan, puniki wenten aturan titiang Samatra, Sewalo Patro, Durusang Amil. Ini ada surat ketiga kapenang bapo keto nih. Ini Ratu yang begawan. Titiang usah pamit. Neng, nang mai malu neng. Tunggu deh. Titiang kandon mupotang karya malah ini pisang, malah bos-bos, malah titiang tanggal pergi. Weh, lo. Titiang. Nang mai malu. Inge. Ne seneng mang bapo surat konden tawang bapo yen apun sene neng. Ingin sapunika durusang wajian riyen Ratu yang begawan. Ye. Sapunapi dados si Ratu ijo risampune ngewajen soal patrone punika. Neng, Titiang. tunggu diang ceneng ngeraos ke kene nak sing dadi. Ceneng nu cenek berak gigine nyen. Dan kados Sing dadi nyen mang surate neneng. para kanduene gingsir sane wau moeh titiang. Oh, gingsir. Nggih. Nang jereten yo pang tangkil kapenang bapo mah neng. Nggih. Beli gingsir. Halo. Bo beli go. Bo lo. Bo. Sampun Subo. aturan untuk penyuan Bener. Gede yo. Ye. Kadene pekan Kang tina tau. totona. Iwan Oh. titiang. Amon to mekelon jenenge ado di pesraman. Lawegan. Konen bisa jeneng Sampun ngeraos, nang Neng. ratu mengah piduka ring titiang santokan gargita manah titiang sampun katur ring tangan swala patrone Sir, titiang iya nalih juang pantes. nggih Jeneng patut mituture niluh mongke. nggih Tu jeneng urukang besurat-suratan. Weh. jadi beli orang tadi Menyen orang kalian mulai beli marang ngemang tiang. beli mula ngemang lo Bo. tunggu diang beli orang di Menyen orang. beli saya ngemang lo Bener. tunggu diang beli orang Menyen orang yang mulai beli ngemang. beli ngemang lo Bener, bo beli ngemang. tunggu diang beli orang Menyen orang saling nalen orang yang ngatang beli ha. Sir, yang tunggu diang jeneng merebat. Kau yaktiane nyen ngelasuratin seperti ini. mangna jantan parine kane sane nuenang swalo patrone nenten jetios ide anak sangaji sakto Oh, jeneng sangaji sako. mangne nenten palung ratu salit arsa ring titiang Bener. popo jolang titiang matur ring ajeng Mergegen. jangan anggap upah Ye. selai tali titiang mupah Ye. ye tapi selai tali anake jinase Selain tali jeneng upaena nih. durang ring Yang ngoy lantur atuh yang lantur ye. Simon taurida wawu molas tali Baru molas tali. male dasar tali ngah do ngah Aduh, uyang ini boy, kau cing campur. Wah. Sane molas tali. Ibu nuwe yang titiang, penyuruhan lo mongkek mana ngatur ngeringangane ratu.
titiang lapi dan boleh nih. Bola tali mau Pon iwan titiang ken dan boleh nih. Boleh bobos. Sane daso tali jadi tunas titiang. Dumadak iken ratu betaro. Yen sampun iken male daso tali. Dumas sing titiang ratu pamor disiu. Isiu kanti beli pamor. Dengan ada tukang labur ada yang begawan. Pangpet mising itu Ning. Ya. Ji daso rupiah dua nyanang kanti jisiu ceneng beli pamor. Inge jidaso. Nang ceneng tangkil ken Gustin cenenge pang. Mangno tangkil. Bener. Inge sampai titiang lunas male daso tali. Nana ke bola utang nih. Pun kamal itu nalingsir. Nas mali daso tali. Mali daso tali. Tapi daso tali itu yang kesemang ke pasar nasional. Ini ngangah jati nih. Icen para kanduene Icen. Wewe siap ban boy. Icen para kanduene kocak kandun ngangah male daso. Mangga titiang sami-sami boleh. Yan kadas para kanduene dan boleh dan ke dalam ipun. Wih. Dora. Wih. Jangan melengah. Lo mungkin bang molas. Nenot. Monas niko. Nah. Nak titiang ngaturang si walo patro aure ide nak kelingsir. Suratan lo bang. Inge. Jangan melengah sedana geser. Kena sing bener. Udah bedong orang, kolot bonot. Sekan kelawan guyu, mundur plus sekannya do banak len. Tada duduk payo imongke kena semen. Inot. Nang boy. Hei, mongkek otak batu ibu we. Kengken munyin ange. Monto sekan nih, lo mongkek jegek. Nih pipis molas tali, donya orang-orang kenyen-nyen. Tadi belek bungut matur kan itu? Kulok ibu we, kulok boy. Untung yang otak batu, beli otak beton. Cairan jo tak beli ben bedek kan? Apa karena dia orang gitu? Apa karena nih? Beli nih marah sebuah matur, magimah matur kan ide nak kelingsir. Pokojolan nih yang matur. Waning sana wawut yang kaniken ngaturang sewala patone puniki yang nanggap upah jadi selain tali. Molas tali puniko penyeruan rene mongkek sana sampun nyuang. Kanto nanggah hido male daso, male bos-bos. Yen sampun ician di tiang daso niko, masa tiang kita tuh pamor isiu. Ingat ngomong gitu. Sikit tuh beliau. Sikit yang beli Hah? tahu. Man sikit beli lo beli. Iya tuh sape. Oh, sorry kena. Lo, ceng dalam lo beli. Main nama ngatus kan lo nih. Ini mulai asuh bang ngatus. Wah, tak ikat uang. Neng. Subuh dingah ceneng parakan cenenge. Keselengagan bapo kapenang ceneng. Neng, nyen ngelah suratene neng. Dah sampun nepi tak kenang malih. Eling boy. Dong. Saya waktu titiang sana madrepe. Selai tali ceneng mupang abo surat nih. Nepi selai tali. Aturong molas tali. Molas, ipon nyomang mau molas. Kanto nangah itu malih daso dan bayar. Selai tali terus selai tali kan timbal apa sing mana? Selai tali. Wibo man molas timbal ora selai. Neng. Nang tegarang berterang-terangan kapenang bapo ning. Kengken kau yaktian kena cenenge nang raosang pang bapo nawang ning. Ingat. Pilih hajang titiang lungsur gang rena sinampura. Riantukan. Yukti sangkaning nyalit mana titiang mekawanan melalapan masrana sewala patra unika angan titiang jalaran tuaning kawiyatyanipun titiang tan sida rumah sepekat ning yati nah mangken mumpung ring ajeng
kalih wenten pikar seduwene kadiwawu cutet titiang ngelungsur tumusang paswecan singe begawan ring dewek titiang iya dilarasati tunas titiang mangde side sareng natak alayu pacangan titiang somah saksat ingkup jangkep malih Jawa Dwipo kalih jamu warsa Dwipo singe begawan. Iya nak itu ning suksemo bapo kapinang cening. Ne mulo ane aptiang bapo ning. Yan subo mawiwilani pianak. Presido pada ngejuang lengan masih kang bumi. Ne ane ajak bapo ning. Sake walok ini ning. Anak alaki rabi. Kedulurin ban lulut asih. Tresno kapi tresnahan. Ne pemekas aden cenenge lakar takonen bapo. Yan subuh nyak jak juang neng. Kemudian bapo ledang anu buko keto ning. Anayu babieu mana titiang. Sir, Yang nang tangkil kapenang pianak bapo ning puniki pangmai. derau kaire ngantuk para kane gangsar. Sar to lain. Lebang. Rengas sih dong. Ning. Ne mapan ada pengidih belen cening kapenang bapo. Gumantene cening pang presido jangkop alaki rabi. Nah pemekas cening ne takonen bapo jani menkengken. Ado mirip kenah cenenge kapenang belen cenenge nang rawasang kapenang bapo ni. Apa tuh? Apa tuh? Polon secara siap kalkun. Mendadak men kengken ning nang cedes tak rawasang kapenang bapo. Wonten ri sampun titiang ngenang daging manang titiang sampuna aji dukonge Kemudian bapo gedap kapenang pianak nang rawasang ni. sedang becek kepisan sapuniki sekadi atur titiang sane munggo iri kering sewa lepatone yuktene titiang wanda nagengin pisan kayon ide. Nah yadak itu suksemo bapo kapenang cening. Anak uleng malu mulo bapo makito lakar ngaplugang pianak itu nyan ni. Sar, kungingkel cai kedek kengken neno. Kok jangan saya bawa ngaplok kan? Yen kaplok kan boncol yang Sing je keto ning. Aro jelema serok. Bapo makito lakar ngatepang pianak keto ning. Apa tuh? Yen ngatep bang sing dempet yang Ngatepang ke laki rabiang. Ngatepang apa cara ngatepang lain? Ning sang aji sake dewo. Ne mapan cening subuh pada ngisinin kenah cenenge. Sedang melau ning ben mani ada doasa ane melah. Ceneng ada di tengah halase koduluren bandulut asih. Gandarwo wiwahe lakar jalanang bapo ning. Titiang gumanting ngelungsur asapun apis patutipun duaning sampun meraga pratnyan singe begawan kali utama suk semang titiang. Nah, ne pemekas ceneng sar sir Titiang. itu masih loh mengkek. Ne ceneng makejang pinake saksi. Nah, manusia saksene titiang.
Ne pianak bapo subuh madan jangkep palak. Nah, wo sang dewa saksi, manusia saksi lan buta saksi, kelanturang inik ili kita ne, unang-unang perkawinane pangmanut masih ane madan, akte perkawinan. Neng, lado ceneng lek-lek mainang liman seneng neng. Sapunake. Durang kangen dari anak lingsir, ampun ang kemut-kemut. Cengudian dem. Ito lang bagawan, dop-dop. Igangsar kang wani man pleg. Dong, Mando cimo sana jak cimongkek. Itu dua mesti ngiring rakane. Cang nyen cang. dong, Nyenya sing dinipuh bawa digawang. dong dadi akti ceneng. Sungguh bapone sedot ceneng. Neng, ne jalan pada metaki-taki jak mau kejang. Ne pemekas loh mongkek. Di pemerajan sing ado ye hanyar. Ceneng patut ngale ye hanyar ketuka dene. Iya, sapunika bangyang sane mangkin yang pacang bisa pamit saratoyo. Dia bilangsar, jak apa? Uap-uap sakit sebes ledan. Tiang kepenikah ngale ye hanyar. Nyep yen maklo sakit yang sing beko. Terus berjalan tiana. Nah, beli tuh. Aduh. Dinon. Pak, saya sing betet. Yang oren. Yang oren. Bang. Bingit sencang bungutsinya nah. Bang sen yo. Keras. Beli nggak lo? Nana dadi. Kemburu beli. Ingin beli. Di tiang langsung mau pamit angken daging raratoyo. Nah kontan becek-becek ring maringnya. Yakna ring ragetan kene untuk penangkan bayone. Aji, di tiang langsung pamit. Cek mau mardi ngerasoyo. Jangan pun dan cicing ampun jejange. Ning iring ada dago sampun minat mang puniki para kanduene. Iring. Turusan. Tapi mina benten malih. Kados kadi rasa wenten ne pacang baosang ning dia. Neng, sing saget nyen ben mani ada beraya pisagan ceneng lego tekin uku dan cenenge. Neloken ceneng mai. Ne patut ceneng yang mau kejang mau bersih-bersih Nah, asramane. moro risak, mang no bersih lingkungane sami. Ini punika sampun nang sumenia bengayang di tiang kiring untuk para kanduwe desa. Alansar ngayang Tahu, usut tahu, ingkang. Nah, jalan. Asramane. Nah, Sar, sir. Dodot. Lan dom gak ini Oke, gelah di Merajan. ya. Saya mau bersih-bersih di jeruan. Ring jeruan. Di gangsar bang di Jabal. Baik pun ring Jabal. jabal. Nah, Inge. Ring. Zaman kena nih redek cang. Saja beli masih gitu dong. Lan pesramane sing masih tawang beli jak bergaya kan berjalan. Kan Pernah ya beli menjalan. bergaya. mungkin. Kadang nyalo nah peron. Nih apa peron cane? Apa peron cane? Petos ketuangan pedih. Menibo sing nyak perut gitu pas pidan lekandun nanya perut kini. Yang tadi tagih cang, memang bagus cara Astria cang. Asuh namun do pedih bagus terus teriak. Main. Lan. Apa yang Nyeri rengas. Tukang sampah aja lah lo, banyak kawan saya. Ada na jangka Sing. no dewe. yang
Pati. Dah. Sampun ang kiang amah. Pada. Tiang sing biasa hamah-hamah jelemo biasa. Jero sarang kali. Tiang Yen yang sampun iko dados tiang matakin. dados. Peseraman wana kelengi kantun dosa keng. Ye, Tan. jero niki ragane sampun wonten ring jaboan pesraman. Iki sampun jabo, jaban Ye. pesraman. Niki wasaman keling. Wano kleng. Keling apa? Ada kone sekeng napi. Tiang. Nggih. Tiang uli juma. Eh, Desa ne. Oh desa. Nggih. Tiang uli penepi sireng menang kembolan. oh, saking penempi siring medang kemulan. Sangka nang wentene iriki ring jaban pesraman. Tiang lakar tangkil ring ida Oh, yang tangkil. begawan. Men, Adane. adane. Adaan tiang orang beli. Orang. Inge adaan di tiang orang beli. Orang. Inge adaan di tiang Nggih. orang beli. Sing kekujian, sing juangan. Orang. Iya. Adaan tiang madan men jantuk. Men jantung. Men Men jantuk. jantuk. Nyang lu san jantuk. Do nyendo. Oh, siang. Pandan lo. Luwung. Panjan puk. Pan hanuk. Nggih. Sar. Sebilang ngomong tene wani cang kita kedek. Ken. Musan orang mende beli. Orang. Ingat jangan tuni semangan. Uno apa? Nepukan anak jenik Dijo. di warung. Ken. Duduk meme no belanja ke warung. Ken bet ne. Kita bemunyine badil. Oh nak Kat di cerita. warung. Man. Ngomong ya kan meme ne. Ken. Mai, nak lim mai. Nak cerita kau Nak nak jenik cerita. itu. Jangan diuyak encah celana ngedekan ya. Das di Nak mana jenik gitu? apa bisa ngomong gitu. Gitu. Oh. Padel munyine. Ben ngoyong meme bingung. Oh. Ben tudeng Apa ya? Mai, lak lim mai. Nak Apa ya? Ken kena nak cerita tu. Amat jelak katin meme gimal lah pane. Gimal apa? Ngeleng tak. Lali me. Lu Kena nak cerita mau ken ne. Subuh lantasan keto, Oh. si duri, Engke. opinah jangan ngoyo yang keto me. Oh. Munyi rago sing kresep ban kan meme. Tudeng kapar dagangan misi kulak, Oh. ngoren meme meli kulak. Ya kena ya kalau beli kulak. Oh, kulak beli me, keto badel munyi sing lali me. Nah, nah. Patut lah yo orang pan gantung, panano. Nah, jangan mau rawasan. Nawagang tiang jero sarang kali. Man rago nenek kulit cara dongkang niki sira ada. Ya gangsar. Barakan. Meniko ne Gisir. matan. Nyamo, Tuh, parakan. ujang gede gitu matan ragone dia. Mata gede kekarang. Ya. Kene sana beli nah. Dia lakar tangkil rida yang begawan. Ampun tangkel boleh jebos kono di domo. Nak biasa ya mas. Biasa medal. Dah jangan jeruang. Ini di jabong oyong benjangnya di do medal. Di dodang begawan kal medal benjang. Biasa ya. Oh, Beli. yang jadi. Mapan seng dawan. Man, Ida yang begawan tuh nak jelemu. ada. Nah, jangan mau semua patuh cara main jantuknya. Patuh di sini. Awan Patuh. jangan malu jangan. Makanya takon ngap sing medil Seng medal. dawan tuh. Sakengken kau beli ye. Setua nang naik sapot deh. Sapot tua nang. Nih. Padang tengah. Antangan. Antangan sapot deh tengah saja. Wah, bencana. Oh, tulungin. Awe gisi jongkrak deh. Awe. Jongkrak deh bawa gisi main jaduk. Bawa. Yang Nah, malu. Yang tangkil malu. Nah. Nawagang di tiang ratu yang begawan. Aduh. Nak ngudiang main jaduk deh. Es. Aduh. Es. Ya, Beli. Aduh, beli kengken beli ya. Kengken apa Adi sakit? sengketo, adi beli yang pangeredep ketu. Nih adi Ada. keni, adi beli yang adi. Seng ketu na pang batu jadi
aduh. Bagawan. Barang malso. Gitu tuh, kayang payuk ladi ini kan kau udang beliang dia beli nah. Apa jangan malengah tuh sing berakat banyicin Satu yang bagawan paling tiang uleng celun ngaleng-ngaleng ragoy bon. Dia anak ampun mirang ordi niki. Ape kang ngasani bane mirang sadem. Lah ngapa ya nih? Sajan dia anak mirang Weh. ordi. Oh. Sing dadi orang gitu. Sing. Weh, main ganduk. Apa nggak pernah nawang? Kengken nak sing dadi orang mirang tuh. Sing. Menengken pandas nih. Ningah kata naik. Weh. Ningohan. Coba benar mirangan. Ya bro kang nama Gajah matur, gajah. Nang urin jelema pangsing ngawang-ngawak gitu. Cai ngurin. Ye. Gajah matur, gajah. Timpo, timpo. Menipu. Oh, timpo. Aduh, Timpo hong ibu Timpo. Nah. Oh, timpo. Timpo apa? Timpo. Weh, saya jok mau tajar nana negak na mana. Negak cang. Nah. Ketuang boy boy negak. Pai ngarang Cibangko chẳng cho mang kuran. Nawagan. Si ketu. Oh, nawagan. Nawagan. Matur sisip. Matur sisip. Titiang. Aratu. Aratu. Wangku gede. Nih. Sana mesetik. Dua tang apa? Liman si kita olek-olek. Weh, Apa? melahan nak nguruk kang ya bangsa metata matu. Supo. Bang sekan nature. Sing tepuk san. Coba kemukan deh. Apa sing tepuk san liman si Oh, Oh apa? nek ini. Ratu dagang gede. Dojen kita limo Bagong gede. Tuh kan? Yan wantah ledang. Yen wantah ledang. Ijen titiang nunas. Op. Nunas nak man kopi nih. Man apa man benjam? Oh, nah. Ijen titiang nunas. Ijen tiang lunas. I gangsar. Ye. Cang tunas. Ye. Cang tunas. Anon jang apa lunas ketu dong. Angon panas. Ye. Ye cang o panak ke Mat, jantung. mat. Seng mau belanyoy apa su? Ke warung. Ke warung menyang cang. Nyang. Pakai tuh. Kada warung lalime. Badah. Lime. Padel mau nyinci berekan. Beli gangsar. Yang saya beli menyang tiangnya ro tatu. Memang tatu bang yang gitu. Nyinci menyang si menjandu buku ngeseng magang yuk. Tuh, ketu sado mangan kulitnya dong. Sar, Cang. nyen sujatane ne makadado. Ipun penyeruan saking tepi sering medang kemulan. Mau wasto memen Jantuk. tuk. Badah. Ini Latok mesti. yang wantah penyeruan. Oh, man ne aja meme to nyen to. Punika patot rakan titia. Ratu. Kita ngepes. Weh. Rakan, borakan. Diri yang tani boy. Oren. Garang kan di bawah ikan ibu sing Oren, sama tuh. nyang. Sana di ketu. Boleh. Kan orang saya. Jumuin. Tuh, dengke ino tiang beli. Dua gong gede. Dua gong gede. Puniki. Puniki. Icungi sama. Iya. Zona zina kayak Keto nak ngurukin. Tahu gua? Dua gong gede. Dua gong gede. Puniki. Puniki. Iperot. Papa dengan Aduh. Eblin. nasib jauh sana. Mirip dong nenek none pesramane lan mulai lan. Jak Mulai mulai lan kan lan. bang, Mulai bang, bong, kau mulai bong. Nen. Nah, Titia. meme kelawan bapur ampurang. Dia sangat kenanga raos penglaksanane di gangsa kelawan gingsir jelema setata jail. Nah, pemekas jani
mawanan cara sarak turnada mimi kelawan bapo takil mai ke peseraman apa miripnya adalah lakar buatan kangkin. Oh, kene to. Sapuniki atuh. Saponiki Dwagung. Ini tuh. Man kengken. Napi ya? Kengken jelemu kingan cara siap sampe rinjet. Ngama jelema. Ngama jelema. Nyen ngama jelemu. Tiang. Den. Dia mau kerah aja kurang Ini saut coba cara diceng mekrah mau. Ngoyong nek malu. Kengken sedenya ngama-ngama jelemu nyen. Saponiki ratu. Titiang medue praratu iri kereng medang kemulan. Nak ngamah jelemu tuh. Inge kendan nomor. Nyaplok jelemu tuh. Dwagong nyaplot lemau. Heeh. Nek bungut somahe cungih caplok nak agong. Ini nak mula pemijel lah nih gitu tuh. Oh, ne peratu ne Gustin meme kelawan bapo amaro mangsa jatmu. Inge. Dong ngamekan keraksasan ya sing ngelah sesanem. Inge. Matsio ni ayo adane ane gede ngamah ane cenik buko bene di paseh. Iko teh mawenan sane mangkin titiang rauh tangkil iriki sarang kalih. Riantokan ajereh pisan manah titiang iriko megena. Tuaning sapunika titiang ngelungsur ling palungo cokori dewa kalih ide yang bagawan mang neledang nyayot sikian Inge mangdo titiang kansun mau. Nanayan gitu sing sanang sebet, sing nyanang jejah, dos seboseng sayo, lan sebet ini barang-barang mayasa, dumadak pang selamat kelawan bapo. Sir. Dijang tapi wonten syarat. Mak petak kelah ingat Inge. pejalan yadi. Inek pemargane dayari ngerah toyo anyar. Bener. Dereng rauh kantos mangkin. Ya. Sing nyen tawang rencang wong-wong medang. Sampun rauh iriki. Kepaksa ide hari. Inge banget inge. Jang tuh. Bondo matane man balon sing nuwati jeneng mau. Jelema mulut tengang. Nah, dodo sangat ngemi bapo pada lan pangingal karwan yak tangkil ring sedang mawon. Yang kesat sampai. Kengken abad beno lakar mau peminak jane. Ne unduk pejalan beno kairing ban cai. Mapan sing sida beno ngeruruk manusa. Nang cai nempelan beno peminak. Maka sapuniki antuk kita mukurun matur yang ring Gusti. Bener. Santukan dane riang kali ngalang-ngalangin pemargin Gusti. Makin niko antuk ningang ring Dwagong. Nah, yen kita atur pemumun caine. Dadi bener ngose kayunan beno. Kemudian mapan iya nggak cali, pang iya kena nembar aja. Nah, niko sampun. Iya dalih. Nah kalau kini, cai matur kini udah agung gede. Ditiang makin mereka. Benar. Ngaturang ini Gusti ini margi seiring ditiang. Akengken je paundukan bener ne subo liwat. Ulian aden bener hari yang kali mulu ane mekado. Bener sing man. Cai matur. Nge. Bener lakarnya terus di jabo. Pondok yeh ne depang gelah ning ngapun apa pipina Ratu Dwagong ya ning didiang matalang kan nyalit manang didiang dua ning didiang penyeruan palungu cokor dewo neta nantas didiang pacang matalang sing jeket dong marep penyeruan nyen pangsa rusa mababan gustene sing taen mababan sing jeket dong renene ya suci adane bibi tito depang gelah ning apa sing jekeken sing ingin sampun wit sangkan ini sana mangken memargi budang jalan bibi Ni ada
lihat tepuk. Mulu ganti bangku ni dijeng. Ha? Naon? Ayo coba ayo. Kalau yana-yana itu kan dewe gini sarang-sarang. Sangso tu nasa ngoyong lagi. Kadencang angon kalong tuh. Kangon kalong nih Cima sangso. Nah, lu gitu. Ateng-ateng. Boleh. Mulu kasar bojelen memang. Tadi tegulang gini manggang gini. Gimana aja mau soleh. Bene aturan kebudi sing berangkat aja po takone pe sepedalo mana jeget. Oh, takone madu ya. Nah. Ngawak saja. Pes. Uli je. Kasar sayang. Beli jalan. Hah? Beli jo. Uli dan pasar. Apa uli den pasar? Kenapa orang aja? Orang uli jo kasar gitu dong. Oh, kasar. Apa den pasar? Apa kasar itu? Jelas mau pesak angus. Udah kasar. Nah, cang kasar ci halus. Petakon lus, takon. Hai, dan ini halus petakon ini. Wah, sado menen bok. Nawa Kang. Jero anak istri sarang kali. Tiang matur pitaken. Ragone saking nabi. Sapo sira medowe ukene. Tados wenten niki. Yen ning wantaledang nikahin tiang sapo sira pesengane. Ipun metaken ring nak tanuningipun medarsana ipun metaken alus petakenipun semalih ritat kala ipun metaken Ratu Agung kadulure nanduk kenyam sane manis pisan. Tuh. Ciao. Sono kelar. Ai kan misi meco deng kan. Ajen kopone berat kenyame manis. Oh. Be manis kepekan lar. Dia bukan. Beli gula pasir. Agon genau. Itu lek-lek, Cok. Oh, banyak kenyam manis. Kenyame manis. Hijau lagu pekan. Iya penjau pekan. Lihat si metakon. Uli jauh. Kasar. Apa den pasar. Menyen ada nih nih. Sing sinawang tuh. Cuma anu gimana metakon. Makasih siap tunggu orang kenyam manis tuh Bang Samin. Nawakang. Ais. 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 Petau kan? Ban saja. Para orang kenyam manis bahasa nganggur. Pungut celeng ini nane. Ah, semua yes. Nak. Nawakang. Kados kadikimut mana titiang. Sampenang keganon kadi atur nama yang sane wau. Yen ning wantaleda. Nikahin. Apa sih? Lah kesot bonge. Yang sawat tadi. Lu ngan beli gula bukan sekewati lah kau. Betul kan? Banyak manis kenyam. Ada jonga lo. Kan? Itu soto kini jadi Main benar. kan mati? Ya nak tiga-tiga jauh dua. Ya nak le di puayangan. Kayak kene? Nyak cari Dewi Sito. Hah? Dewi Sito dot ken kidang. Kau das kidang. Kau Irwano. Cang dari Irwano. Cang? Ci dari kidang. Oke, Cok. Yang sing yang pok ini kidang ken Dewi Sito sangso te Irwano. Cuas guas meneh. Nah. Cang kedo nah. Nang jalan. Wano ngetolan to Dewi Sito. Aduh, bahaya. Oyong. Oyong. Baton bacin rwano nek ada kita. Doren Dewi Sito nang ngoyong. Ijo lah udah ngoyong. Bocang deh, Doren Dewi Sito. Cang muakeng Dewi Sito. Bapak Dewi Sito ken kidang jejemak oli Dori ke. Oke, Cok. Nah. Wah.
Pado man rezeki dok. Thailand. Wah, siapa mau cumut? Aji ya hajon kebak-kebak ada. Uningan dogong. Ah, Uningan. engke mbete. Binyap yang citakon ini. Orang hujanan. Hujanan. Orang udang belos nasi hujanan tuh. Hajau. Ada si bako belos di jalan memon majak liu. Nasi nengok pesuket. Pak sing lak hati ini. Lek atine. Ya. Sing udang belos. Hujanan. Udang nang hujanan. Enak dikon dacane hujan. Muga ada titiang memon, maro memon rame. Begitu. Muga ada titiang asibak man memon. Sibak kene. Niki madan dori ini memon di muka ke belusan. Kengken ulo kebelosan di muka nih. Siamak Nyinyam. Dewi Sita. Ngecen medan keto. Niko nabe. Karabe. Go. Masa? Nge. Ngecen medan Dewi Sito. Niko. Ngaen. Ane niko ne kemaran dak tuh niko. Ane dorenan api. Ane dorenan. Wes, udah mesti muguas gitu. Ada jam mesti muguas gitu bang Enggen dong. Dogong gede kita dunian. Oh gitu. Oh cecingak kan ken Dewi Sita nih. Mesti angkok kan kita betul. Aris. Takon neng jangan. Nggih. Aris sang. Nyakira daro nih gitu. Gitu. Terus bajang-bajang sarang kale. Nung siang nih banjir. Tidak selesai itu. Sapa sira pesengane? Jero, mangda tiang uning. Oke, oke. Wah, nung siap nih nih. Nggih, marang nanya kong orang. Nawagang pisan iki. Ke mau yen ning yukti kadang pacang uning mung wastan dia. Nggih. Becek-becek kang miragi. Nggih. Sapa sira pesengane? Mung wastan dia. Iya, Larasati dia jero. Dia Larasati. Nggih. Nggih. Punika malih siki sapa sira? Niki? Nggih. Sing adan. Wes. Wae to nengkik dong. Kanthi nengeng madang ora salah ada. Sapa sira? Suladan. Siap ampunan jekenten. Ring yen pangeh ring margine mangda becik antur yang metaken sapa sira? Orang sing adan. Woi, orang sayang. yo jenik kolo kenyat. Truk, dong takon adan. Hah? Bueken. Hah, sing yo kitu yen anune di jalan, puse sing pang bener ben yen adane. Nggih. Sing dadi keto. Apa
benak sing tawang. Bangi utawi bebeki raga kinucap. Orang bibi. Bang Yang dijang tendot ada nika tawangan jelema-jelema nika. Woi. Woi cah. Tulahi raga sing nadan. Awe orang. Rasane jenik odeng gegelane. Ya jenik, ya enak. Cita anu bukan kedes jenik itu. Hah? Dua kebungbong ada itu. Kedes pentingan. Kemudian air pot aja mau kejang. Woi airport. Sedang airport orang nanti gitu. Bibi. Nge sapu sirup pesengane. Mangkin nuhun ya. Uli di samitan bibi. Kenapa ngelanarko? Mirip bibi nak orang adan bibi. Mendem toge nah gelas jeung orang. Pastanipun nge. Nge sapu sirup. Nilo. Ampuna. Siap. Oh. Nyendo. Tawang adane. Nyen. Sapu sirup. Kaplak. Nyendo. Lo ketepek. Sing. Artinya sing mang adane orang. Baru ketaplak ini lo ketepek adane. Nyana ketanyong gitu lo nyen adane. Lo tanyo. Ini halo ning adan. Koyo sapunika. Mung weng wastanipun. Nggih. Nilo mongke. Wadah. Kene Benar sing juaring orang adan yo. engkal kedo Jelek adane. menyen do. Lu mau mising kek. Pantas sing juaring orang pemawang gek ben. Bas lebihan cat. Cat. Gede ngagak di Subanado nak ngurin adan. Maro metakon di Subanado renek gede ban kengkena dancang. Jelek. Oh, benar dancang jelek. Ah. Biar nama aku jelek. Yang penting kan cantik. Lawan lu. Biar namaku jelek, yang penting cantik. Biar di situ cantik, aku jatuh cinta padamu. Si jatuh cinta kento. Nggih. Dokter Dewa, Sing tawang. Ida doa gong ulung cinta jatuh. Menci jatuh cinta doa gong ulung cinta. Ada nih tawang ci. Tuh nih juga dia Larasati. Larasati. Yang di surga caro dodari. Nggih, sekadi dedari. Kabar. Patut. Mau kebar ke kan daro nih kok. Sing. Dari kabar. Oh, kendang kada nyun. Daro mau kebar. Jang. Aduh. Jang. Dadari. Coko Dewo. Cara rejuna. Rejuno, Coko Dewo sekalo. Rejuno Eh. kene. Yang di surga cara dodari. Patut. Yang dini. Ring lemah pada. Benar di mercapada. Kadi mangkin nih. Caranya. Di radio nih wendannya. Oh. Tuh sing len. Yang di radio nih len. Siro nih kok. Tuh cara mantili. Oh. Ya nikah sekali mandili belum ngocok dewa. Brahma Kumara. Aduh, lu. Jangan mengganti adan. Jangan Raden Bentar. Weh, dong pas pongah juari ngaku madan Raden Bentar. Biar sing Nawang bongan. Raden Bentar. Eh. Raden Bentar tuh nak bagus. Apa kan? cang sing bagus kayak gini? Gitu kok nak bagus. Cara boso-boso. Itu belum bagus boso-boso ya kayak. Mantili. Brahma Kumara. Raden Bentar. Caro boso-boso. Lasmini. Cicara. Kalau daging butuh nanti. Jangan kata nama. Halusin. Halusin Pak. Banyak ya kencang. Eh, Si kaden dua. bang sapu napi. Menggening. Megening. Si menggening. Gening napi nih ki. Ye. Panahnya. Merayu. Rayu. Rayu tuh. Napi ini angin nih ki. Wango. Nah, apa udah nih? Apa nih aku nih? Kalau mau kening duen. Diknya aku. Coba si kas. Lo kan catatan di kantongnya. Ane mesti ada ayu tuh. Aduh aku. Oh gitu. Kadang cing belajar ibi tuh.
Ane dobo-dobo anu geni. Iki sang ngomong. Iki sang ngomong pasti tinggal. Dobo-dobo. Nah, Ane kencan Adane Larasati. Larasati. Ini bisikan imongke. Mongke. mangke. Mongke. Larasati. Imongke cing ngedom jak dua. Aduh. Manduman yak dua. Bah, Jang betenan cidoran. sing ado kejo. Hai. Udah Adi Larasati. Jangan Adi sekali dari palingnya dia nganggo rapi Punang ayo Raden. udah Adi Larasati Julung Bali sengsara. Oh, mesti ngeleng bro. Belinya dia mamanya ring Adi. Udo Adi Larasati. Tulung beli budo kesengsaraan. Oh, bisa gitu budo. Yannya Adi beli sanggup memanjakin idewa. Yang Yen sanggup. Idewa ngenyakin beli sanggup memanjakan dewa. Adi mongkel joget merkecet kejogon tulung balik ke sangsar ling balinya dia ngagon Adi Soma ini Budi apa sih ini Budi? aturan Niki Bang Yadi. Larasati. Bisa satu bulan. Ayo cokor dewa, sadang gede yari. Ali-ali ini. Yang ten puniki jen, lu kapan kayu nih yari? Iki aturan idang. Udah Adi Larasati. Iki bungkong bali ini Mekajinan tresnan belireng hati. udah Adi mongke mana gigen lini Mas Truk si gigen cari pas ketusuk ke mongke bentres dan canggih gitu Ada yang penyakit. Kuala pagahang pesan kenang pipi. Larasati jegek. Mine bidewa sing nawang. Anaknya buka gelap. Yang liadan sinah. Idewa sinatre beli sinatre ya. Hukum belinya cuma 100 kan idewa.
Dados rasa kagiat mana titiang. Inek ledang ragone ngijenin titiang ali-ali. Kemon sampunang nuwun salit asa. Duaning wenten titiang ngambil ali-alin ragone punika. Wenten jasti. Apa duduk? Bungkung hijau. Ampun dari. Sing ada. Aduh, ragong itu. Lu mau dasar pemalingan. Penung. Pen sing sayun juang yo gitu. Pemekas mangkin manggetan yang ditiangkin ucap weruh ring ngerupa dan weruh ring aran yuktene ragana sapa sira Apa ngide wenawang? Cara raos pline busa.